Yes, nkuko bisanzwe tuje muri update z'amakuru akomeje kugenda agarukaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu rwanda ikomeye cyane ikomeje guhuza igisoda cya M23 ndetse n'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kirangajwe imbere n'abakomando b'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Muri Nzibira niho tugiye guhera, hano muri Nzibira nyuma y'uko igisoda cya M23 cyari kigaruriye hano muri Nzibira bikarangira kije kotswaho umuriro ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'Abarundi tutibagiwe na Wazalendo, aho iki gisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikimara kotsa umuriro cyangwa se gucana umuriro kuri izi ingabo za M23. Biravugwa ko rero ingabo ku ruhande rwa M23 zahise zihungira hano mu nkengero za Nzibira, ariko zikomeza gukambika aho ngaho maginganga. Rero kuri tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025 habereye agatendo gakomeye cyane ku mugoroba rero wo kuri tariki ahagana saa 11 n'igice zishyira saa 12, aho ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barangajwe imbere n'igisoda cy'u Burundi bakoze ikintu twakwita kombi ikomeye cyane, ndetse binakomeje kugenda bigaruka ko iyi atake iteye ubwoba, aho ku ruhande rw'igisirikare cya M23 abakomando bagera muri 16 bose tayari bamaze kuza kuhasiga ubuzima, bamaze gusiga ubuzima muri iyi mirwano rero ibereye hano muri izi nkengero za Nzibira. Iyi Nzibira rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko irimo abacancuro benshi ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi Nzibira abacancuro baturutse mu gihugu cya Colombia bakomeje kugenda bayizunguza nyuma y'uko amakuru akomeje kugenda yemeza ko barimo kugenda bakoresha drones za kamikazi ziri kugenda zimisha urufaya rw'ibiturika biremereye kuri iki igisoda cya M23. Ku ruhande rw'igisoda cya M23 hano muri izi nkengero za Nzibira biravugwa ko ababashije kuba barukuka iyi mirwano ihabereye, dore ko kugeza amagingo aya ngaya imirwano akomeje kugenda ihumvikana, hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye maginganga. Rero amakuru akomeje kugenda yemeza ko abasirikare rero ku ruhande rwa M23 baje kuza gukuramo akabo karenge bakimara kubona ko ibintu byahinduye isura hano muri izi nkengero za Nzibira. Iyi Nzibira rero ku ruhande rwa M23 bakimara kuyinjiramo habanje kubera icyo twakwita komba y'imirwano ikomeye, aho ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanye nk'abiyahuzi ku buryo kubakura muri iyi Nzibira byabaye ibintu bikomeye cyane, cyangwa se byabaye ibintu bitoroheye ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Ubwo ingabo cyangwa se abasoda ba M23 binjiraga hano muri Nzibira, ikintu cyahise gikorwa, bahise batanga itangazo rigaragaza ko iyi Nzibira yamaze kuba yakwigarurirwa ku ruhande rw'igisoda cya M23. Ariko nanone iyi Nzibira ntabwo bigeze bayimaramo igihe kinini, dore ko igihe kinini twakwita ko ari kinini bayimazemo, bamazemo umunsi umwe wonyine. Ubundi ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangajwe imbere rero n'abakomando b'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo bahise bagaba ibitero bakoresheje drones ndetse na Skoyi. Ahangaha urumva ntabwo byari ibintu byari korohera ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ikintu cyahise gikurikiraho rero nuko bakimara gukoresha iki gitero cyakoresheje drones za kamikazi zirimo zirarashishwa n'abakomando baturutse mu gihugu cya Armenia ndetse na Colombia. Biravugwa ko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 babonye ko bitari buze kuza kuborohera, birangira biyevapoye bava muri iyi Nzibira. Iyi Nzibira tayari irongera yigarurirwa cyangwa se isubira mu maboko y'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero kakanya ari kugenda agarukaho hano muri Nzibira
nuko ku ruhande rw'umutwe wa M23 abagerageje rero kurokoka iki gitero cyaje kuba cyabagabwaho muri izi nkengero za Nzibira baje gukuramo akabo karenge amaguru bakayabangira ingata, bikaba bivugwa ko rero bari mu birometero bigera muri 2 cyangwa se kimwe n'igice uturutse hano aho bari basanzwe bakambitse rero hano muri izi nkengero za Nzibira. Niyo makuru rero kugenda agarukwaho arimo araturuka hano Nzibira. Gusa turakomeza kugenda dukurikirana tumenye se mu by'ukuri niba amakuru akomeje kugenda yemeza ko hari abaje gukomerekera muri iyi mirwano, umubare wabo wabungana iki, ndetse abaje kuba bahasiga ubuzima amakuru akaba avuga ko bari hejuru y'icumi. Gusa turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru, turagenda tuyabaha gatanu ku kandi. Reka rero dukomereze amakuru yacu muri Uvira, ariko mbere yuko tujya Uvira reka tubanze tugusabe nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe kanda kunzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere. Amakuru yacu ujye akurikirana gatanu kuri gatanu, kurasha cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment usigemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byizo bishime. Ibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Reka rero dukomereze amakuru yacu hano muri Uvira, mu nkengero z'umujyi wa Uvira mu gitondo cyo kuri tariki ya 4 z'uku kwezi kwa 10 mwaka turimo 2025 akaba haramukiye imirwano ikomeye cyane, aho ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagabye igitero ku ngabo z'igisirikare cya M23 hano mu birindiro byabo birereye hano nko mu birometero bigera muri 5 turutse hano muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru rero akaba akomeje kugenda yemeza ko iki gitero cyaje kugabwa kuri izi ingabo za M23 cyasize kizishegeshe ku buryo bivugwa ko ntihatagira ikintu kiza gukorwa ku ruhande rw'igisoda cya M23 ngo abe bakora deployment bohereze izindi ngabo hano Uvira mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, bishobora kuza kuba byabibi cyane bikarangira ibirindiro byabo bireri hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira bije kurimburwa burundu. Izi nizo update rero ziri kugenda zituruka hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, ariko tutarasoza amakuru yacu reka tubanze tunanyarukire hano muri teritwari ya Warungu, ndetse na teritwari ya Nyiragongo. Aha niho tugiye kuza kwibanda muri aka kanya, aho muri teritwari yakomeje kugenda agarukwaho ko ku gicamunsi cyo kuri tariki ya 4 z'uku kwezi kwa 10 mwaka turimo 2025 habereye komba y'imirwano ikomeye cyane, aho ku ruhande rw'igisoda cya M23 bagerageje gusubiza inyuma igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashize iminsi 2 cyarigaruriye igice kinini cya teritwari ya Warungu. Magingo yanga rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko imirwano igikomeje hagati y'impande zombi, aho ku ruhande rw'igisoda cya M23 bashaka gusubiza inyuma izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ko nabo banyotewe kuba bakomeza kugenda bafata uduce tugiye dutandukanye hano muri teritwari ya Warungu. Muri teritwari ya Nyiragongo ku mugoroba wo kuri tariki ya 4 habereye komba y'imirwano ikomeye, ndetse amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko abaturage barenga 300 tayari uyu mugoro amaze kuva mu byabo kuwe mu byawe n'imirwano ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iki gisoda cya M23. Gusa n'amakuru menshi dufite yibereye hano muri Nyiragongo, ariko turakomeza kugenda dukurikirana update uko turi bugende tuzibona, turagenda tuzibagezaho gatanu ku kandi. Nyaboneka rero reka tubanze tugusabe mbere yo gusoza aya makuru kandi kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere. Amakuru yacu ujye akurikirana gatanu kuri gatanu, kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikintu ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byizo bishime. Ibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukiza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana
natwe rero ciao ciao bye bye amakuru naka agaruka reka dufate uyu mwanya rero tugushimire wowe banye natwe kuva ku ntangiriro z'amakuru ko yageze ku musozo iby'agaciro komeye cyane uri uw'ingenzi kuri twe, mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire ku bwitange bwawe wagize ugakurikirana aya makuru kuva ku ntangiriro zayo kugeza ageze ku musozo. Gusa turakwibutsa niba ari ubwa mbere ubanye natwe utwiyungaho kandi kuri sabone cyangwa subscribe ubundi amakuru ugiye abona gatanu ku kandi. Turagusaba rero gukora share, amakuru kayasangiza byibuze abantu 3 cyangwa 4 urabo duteye natwe nk'ikomeye cyane urabo tweretse ko ubana natwe 5 kwa 5 wakoze kubana natwe rero ciao ciao bye bye astra vista.